بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللہ تعالی ہے شکر ادا کنن کہ اللہ بوتی فضل بوتی عنایت و رحمت ما و شمارا ادا توفیق عنایت کو کہ در یہ خانہ خدا جمع بیان و اللہ نام اب گران، اللہ یاد اب کنن و اہم در محفل و مجلسی که به فاضله انگوهارانی که زحمت کشتا و درسش وانتا و نصاب درسیش تکمیل کرتا براوان شفی جائزه دیگه بید و لحاظه یہ مجلس مناسبت علمی دارید و بخاطر تجلیلش علم و دانش و تشویق فرزندانه برگزار بید. همه ایشان همه یہ نعمت برگردن به رب العالمین که ولی نعمت و اگر توفیق هر کسی داری، هر اندازه توفیق داری، همه به پروردگار برگردن و باید در درجه اول رب شکر ادا بید و جاداری که من هم شوتی عزیزا مولوی نعمت الله و ای همکاران و ای مقتدیان محله عزیزان که همکاری کنم میں مولوی صاحبہ و یہ مکتب ادا در کنار مسجد حیدری دائره و به فرزند مسلمانان تعلیم دادند. هم شمولوی صاحب و همکاران و شما مردم عزیز همکاری شکرگزار بین. الله شما را جزای خیر داد و الله تعالی یہ عمل شما قبول کند و شما را اجر داد تو محمود چانا اجرت الله شریک کردینید. دعا کنید که الله تعالی یہ مختصر نشسته در یہ گوشه شهر الله تعالی وتی بارگاه قبول کن، مقبول گردینی والله وتی رحمتانا ما و شما سر نازل کن. الله ما و شما را بهرمند کش وتی رحمتان و آ چیزی که در گوشه بوتا و مشکنک بوتا و علما برای شما بیان کرتا و چیزی که شما خدمت عرضه بید و بیان بید الله مچانا در جهت وقت قرار داد و مقبول کند و توفیق عمل نصیب کند. مختصرین عرضه و صحبت خدمت شما بید. اصل صحبت
عمل اگر عمل توفیق رسید خبر خوبه، ولی اگر عمل توفیق مبی و گوش کشی مردم توجه مکن و وقت ضایع کنگید. همه شخصی که خبر ادم وقت ضایع بی و شخصی که حشکم وقت ضایع بی و لازمه که هم کسانی که صحبت کنند خبر دیان و اعتقاد بوتی خبر سر داشته بیان و عمل کنند و عزیزانی که اشکنند اهم به نیت عمل اشکنند که عمل توفیق رسید تو عمل کنند. منی عزیزان وقتی که مروچی اسلام مطرح بید و دین مطرح بید بسیار شما مردمان خیال کنند که دین همه نمازه، دین همه روچگه، دین حج، دین زکات دیگه، دین همیشه همه اعمال دینان. و وقتی که صحبتش عمل صالح بید بسیاری خیال کند که عمل صالح هم همیشه نمازه و دین ما به نماز تا منحصر زانان که اگر کسی نماز وان زکات مال ادا کو روچه گیر حج شد عمره شد تبلیغ جماعت تا در بود بس مسلمان همیشه و دیندار همیشه و دین یعنی همه. در حالی که منی عزیزان وقتی ما شما خدای قرآن وانان وقتی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ما گندان متوجه باید که دین بسیار وسیع این چیزیه. درسته نماز در دین بسیار مهمه، دین پایه، دین ستونه و توهین چیز نماز و زکات هم دین دیگر رکن و پایه و مهم برای انسانان. ولی منی عزیزان دین شیء مسائل خیلی بزرگترین و وسیعترین و اگر ما فکر کنن تمام میں زندگی تا دین پمر رہنمائی داری و دینداری میں تمام زندگی تا موجود ہے. اللہ لوٹتا مارا متدین کن و مارا دیندار کن و میں 24 ساعت تا دین بگردینی، میں 24 ساعت زندگی عبادت بگردینی، میں 24 ساعت زندگی عمل صالح بگردینی، میں تمام حرکاتان، میں تمام کاران، میں واب، میں استراحات، میں ہمہ چیز مطابق با دین بھی و یہ دینداری تمام میں زندگی شامل ہیں. وما 24 ساعت تا بعمل صالح تا مشغول بیان. نماز ہمار روچ 5 وقت وانان توفیق بھی تہجد پادایان و نماز بوانان اشراق بوانان وضوء گرن 2 رکعت تحیت الوضوء وانان و چاشتیا 2 رکعت نماز ضحا و چاشتہ برگزار کنا مغرب و بعد 6 رکعت نماز اوابین بوانان. ولی 24 ساعت میں کہ میں بحالت نماز کے نہ تو آنا و 24 ساعت تا نہ تو آنا تلاوت کنا 24 ساعت تا نہ تو آنا اللہ ذکر کنا. لہذا دین تنہا تلاوت نہیں، تنہا ذکر نہیں، تنہا نماز نہیں، یہ دین بے شک ولی دین خیلی ایک مسئلہ مهم ہے و در دین اتحاد توہین مسئلہ و مهم مسئلہ اب انسانان حق و انسانان حق بسیار بسیار سنگین ہے. کسی ممکن ہے اہل نماز ہم بھی، اہل زکات ہم بھی، حج ہم برو، جہاد ہم کن در راہ اللہ تعالی و توہین قربانی بدن ولی انسانان حق بگردنے بھی مردمان حق کی طرف توجہ مکن فانسانان احترام قائل مبید فانسانان حرمت قائل مبید و انسانان بها مدن اوان حق کی طرف توجہ مکن اوان حقان بورد اوان حق ضائع کن. منی عزیز اشرا نماز نجات ندا چرا کہ انسان حق اللہ وتی حق بخشید ولی بندگان حق اللہ مؤاخذہ کن. کسی که مردمان تهمت جان
کسی که مردمان غیبت تکن، کسی که مردمان سرا بهتان بندی، کسی که مردمان به حرمت کن، کسی که مردم آبرو آورد، کسی که پدگران حرمت قائل نہیں و کسی که حقوقان مردمان رعایت نکن. نماز تو تایرا نجات دن، حج تو ایرا نجات دن، زکات تو نجات دن. نا آج وتی آوات فرض وتی جاگها گناہ بھی، لغزش بھی، اشتباہ بھی وسیلے نماز مورد اف قرار گی، زکات ذریعہ مورد اف قرار بھی. ولی نہ حقوقان مردمانے کسی که مردم مالا وا، کسی که مردم چاخو و جان، کسی که انسان نزن که انسان حق چی و مردمان درگیر بھی. یکی ہونا شبدن جاری کن جنت که ہون شبدن جاری بھی رہا مردم بندید به مردمان سرا مسخره کن، مردمان غیبت تو بدگویی کن، حقوقان انسانان توجه نکن، دشمن دن، فحش دن، ناسزا گوشید. ولی عزیزان یہ حقا انسانان ضعیفان و انسان حقا اللہ سوچ کن. انسانی که والدین حقا معصوفت حق رعایت نکن، در حالی که معصوفت حق شنماز هم دیمائن، شزکات هم دیمائن، شروچک و حج هم دیمائن، شتوحید عبادن. شما قرآن تلاوت کنید چندین جا معصوفت حق بیان بوتا، بعد اللہ توحید اللہ معصوفت حق کا ذکر کا. یہ علماء اذا نشتگن اللہ شی وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اللہ فیصلہ کہ بغیر شاء اللہ کسی عبادت مبی و معصوفت سے احسان. معصوفت سے ایک بات شاء اللہ توحید ہے. اللہ شی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ شی معصوفت سے حق، رشتہ داران و خویشاوندان حق، براس و گوار حق، تروزا کے حق، ناکو ناکوزا کے حق و یتیم حق. یتیم حق کی چوری سنگینے. روزیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو اللہم انی احرج حق الضعیفین، اے اللہ من حرج قرار دین، گناہ قرار دین حق دو ضعیف ہے، حق جنینانی کی ضعیفان والناتوانان بسیارش جنینان شوتی حق دفاع کرتگا نکنا. حق کی زائے مرد رو ازدواج کن و جنین معلق کن تو ویلی کن. نہ مرد داری چون مرد نہیں آئی گسا ورنہ بے مرد چون ایک کی نکاح تائیں و اللہ شی شما جنین نہ معلق مکنت بین آسمان و زمین، نہ مجردان تو بے نکاحان ورنہ نکاح داران تو لوگ واجی داران. و یہ جنین حق کا کئی جواب دیں خدای دیما کئی حق رعایت نبید. یہ خیشاوندان حق کا کئی جواب دیں منی عزیزہ. معصوفت سے حقا آیا نماز کے نجات دن، نماز وہ حکم مستقل اللہ ہے و معصوفت سے حق حکم مستقل اللہ ہے. کسی کے معصوفت سے بارہ اللہ دستور فروشی و معصوفت سے رنجینی و والدین اذیتاً توہین کم بوتی والدینا بدو بیراغ وشی والدینا. بلی عزیزان چی آمالی که آئیرا نجات دن روچا قیامت تے وقت معصوفت شہید استا شاکی، وقت معصوفت سے دل ہونے، معصوفت سے نگران زاگا شیطا نماز مال نماز نوانی پادی کن درگیر بھی گو معصوفت سا توہین کم بے معصا، توہین کم بے پیسا، معصوفت سے زاگا ترسی میرا مجان. منی عزیزان یہ معصوفت سے حق کا کئی جواب دن روچا قیامت ہے و اچھے کیسے پر رکھے معصوفت سے حق کا روچا قیامت ہے. یہ حق کا انسان آنے بہت سنگین ہے، معصوفت سے کی سنگین ہے. اللہ مانو شمارا توفیق دن میں جوان آنا میں عزیزان آوانی کے شمع والدین زندان وتی والدین آنے قادر بزانے آوانی حقا حق بزانے
वामन हक का मुराहात करे। वालिदैन शुमे बहिश्ता, वालिदैन अल्लाह रजामंदी है व जन्नत वालिदैन कदम चेहरा है। सहाबियात वशिया रसूलुल्लाह हाथों पर जिहाद वशी बरा वालिदैन ती जिंदगा वशिया जिंदगा वशी फफीहिमा फजाहिद बरा मासुफिस से जिहाद खिदमत जिहाद फत तैदा वो काफरा जिहाद मक्का तबरा मासुफिस से खिदमत आपका वाह हमा जिहाद जिहाद इब्न अजीज़ जिहाद ताना वो दुश्मना मुतजाविज नहीं वो काफरा इश्गालगर नहीं जिहाद इब्न अजीज़ान बाजान वलिहाजा मासुफिस से खिदमत जिहादी फजा गए। मासुफिस से खुशहाली बराई खुशहाली रसेनक तो ये नियामतें बराई फर्जंद औलादा वही यतीमान हक्किल बसियार नमाज वाना हज हमर रवान उम्रे हमर रवान पन्नामा मरी अजीजान भले यतीम हक रियायत न करना यतीम माला है फमेल करना सगीरा हक का वरान व फिक्र न करना कि मन फरदा कि मरी जागा ने हक का हमीर वरान तो वक्त मत दिगरे जागा ने सर रहम मकनान बिम्मे जागा ने सर रहम नबी जने आदमाने आजिजाने मीरास वरगबी व मीरास फरदाख्त नबी मारिये ईश्वर गबी मारिये वामेन व मारिये जनीना ने अदा नबी व यशी जवाब रोचा कामत मारिया कैदा यश मिसल हमें वामान कि माँ वसीले व जिन से शजाए शकत से जूरन व वाम में सरा मानी मर्दुम कर्ज मर्दुम वाम ये मारिया वामेन इबाइश में गर्दना अदा भी अगर मवी शहीद बयान बदर था ओहद था दर खिदमत आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिकाब आन हजरत हनु हमारे के हदीस तहा था पवामा इंसान बाजदाश्त करना मर्दुमान वाम सराय व मां नह गवाना रवान वाबश्ता रवान या जादे ही था खुदा का तसादुफ कनान वाह रवान मर्दुमान वाम में गर्दना मानी ये मर्दुम हक के जवाब कैदा वारिस न जाना बाद द कायम मुराजा कन वामदार शिमन वामे लोटी व तरफ शाजर न अंत बुरे अंतशी इचदा बात सीना शवामा तश कुजा वामे लोटे दफ्तरा ने ताने याददाश्त न कर दे याददाश्त ताने वो शई कुला बरदार आता इद्याई वाम का अगर इसी वाम मानी वामे दाश्ते भी वागान इसी वामे जवाब कैदा ये हुकूकुल नासा बसियारे अस्तन के बेखातिर वती मनाफिया दिगर आना बे चहेता दौर दया रवम मर्दुम आने शनासनामा नगीर दया मर्दुम सजल मर्दुम सनद जिंदगी है वो अगर इस सजल में इश्काल तगीर का चिक्का जिंदगी खराब अभी इद्दे बेखातिर इसी की फूल गिरान वशा खुदा हनत रुस्तान या बेखातिर इसी की वती मनाफिया हासिल कनान या इख्तिलाफ इदारान वलिहाजा रवान गिर देन हाथ घरा वल्लाह जवाब अच्छे देन एक रोचे इमाम मुक्तदी गोवती इमाम मुखालिफत हाथ बश्त के मदरसा बश्त हमें इमाम अफगश के इस्तीफा दल तो बहुत शहीदा अगर मर रो बश्त अच्छे बलाए सरे दौर दीन कि मगर मत मंगो चिया कने बश्तरी गुजारिश है कि शिशरा सलाम जाली ये इमाम ये मुल्क मर्दुए नहीं वाह बदबख्ती करी नुहिल वह बेहतर शकी इस्तीफा दल तुबरोत व नसीहत को वशके कार पत्ता मुनासिब नहीं ताको इमाम इख्तिलाफ इदारे हर हाल इख्तिलाफ हम इख्तिलाफ सरा बंद करें ता हर अजियत ती करता आजार हर कसे आदगरा जाता आदगरा लट्टे जाता इश्तबाई करता तपचे आई जिंदगी व आई फर्जंद व आई आयदे नस्ला जने खराब करे रवाई गुजारिश दे वक्त के मवत एक दिगर सर रहम मकना उलमा चे इंतजार इदारा के दिगर मैं सर रहम कना आंच मुंतजिर अंदाजे कि खुदा से गुजारिश इब्न ताले मन गुजारिश दे मन अलह ता गुजारिश दीन श खुदा लौटाना वक्त मवत वती सर रहम न कना दिगर अंचों में सर रहम कना मेरे अजीजान ये ऐबन तो ही ना मैं मिल्लता मैं मर्दुमाना अल्लाह से तमाम ऐब फाक
حق حقوق همسایه رعایت نبید. همسایگان همسایه دستا باید در آسایش بید. همسایگان شم فرزندان دستا در آسایش بیان، راحت بیان باشه. یه همسایه الله رحمت بمن بجای یشی که همسایه در عذاب بید. و شم زبانا، شم عمل کرده، شم قیافه گرگا و شم چهره که موتی پیشانی ترش کرن با همسایه، حاله مگرن، محبت مکنن. لہذا بری عزیزان همسایه حق سنگین حق. بعض مروچی واقعا عجیب شرایط دنیا تا پیچیده شرایط گایا همسایه یک سال تیگی سے پانا دے نہ جانے کی کئی منی سے پانا دے شو کجا شہرستان آتا حالے سوچ کرے محبت کرے شگسا چیزی برائی کی صاحب رسینے واہ شیرینی میوہ یک چیزی میں قول بلوچن قید غریب چیزی ہے ایک چیزی خاصے نے کہے بے همسایه کی صاحب رسینے. یہ عرفہ تابوتا یہ اسلامی تمدن و تعلیم تاست. مراعات نکنن مروچی همسایه برای همسایه. همسایه زاگان اذیت تے سنگ دور دیان کبوتر بازی کنن سقفان سرا جهان آسایش به هم جنان و همسایه زاگ امی درگیر با و همسایه شدستا اذیت و آزار لوٹے کے روچے کے لوٹن ما گساوتی و دم لگ دینا وشی خدا را شک شر شمنی سرا کوتا. یہ اسلامی نہیں عزیزان من. یہ مسلمان رفتار نہیں. مسلمان ہوتی همسایه کا بفائی کے کہیں گرائی محبت کا گرائی دوستی کن روچے کے همسایه کا میری همسایه پرائی دعا کن پرائی ازادار بھی و اگر شاہ محل اب لگ دید آپ پدرد بید کہ اپنی همسایه کی جوانی همسایه پچی شمنی پانا داشت. انسانیت باز مهم ہے. اسلام ہمارا درس انسانیت داتا. اسلام ہمارا آداب زندگی یاد داتا. واللہ فمی اعمال انسان مغفرت کن. حدیث شریف تا هست کہ یک مردم وفات بود ثروتمند مردمیت تاجر و کاسب توہین وفات کو بولا وقتی کہ اللہ بارگاہ پر داور و سوج کوش کتا چه اعمال انجام دا تو اعمال داره وشی پروردگار من هیچ عملی انجام ندارم. فرشتہ نے گو من عملی نداری هیچی من انجام نداد. وشنا تا فکر کہ یک عمل تداره فکر کو وشی ہاں من ثروتمند مردم و تاجر بوتون من وتی کارمندان دستور داتا کہ شما وقتی کہ وام دیت کسرا معاملہ کنید با مردمان ثروتمند و داران شما معاملہ سر کفید سکش مگره مولتش دیت بلی پا آسانی شما واما دیا دران دفعش مرد مشکل مگره بلی شما واما پا آسانی داد. و اگر شما معاملہ تا گو تنگ دستی گو بیوس و فقیر شما سرکب شما آره تخفیف دید و بخشتے واما بخشت بسر من ہمیں کے عمل داری دیگه عمل هیچی من نداری. اللہ گو من طرف ہمیں عمل بخشتا وش بری شرف بہشت تا وقت ایک تا رحم داشتا ایک رحم و روچت داشتا بکول بلوچان کہ تس وشت ثروت من داری سک نگیبتا بیوسانت بخشتا و تخفیف داتا ترا ایک رحم بوتا ولا اللہ ارحم الراحمین. عاشق سے کہ رحم کا نگران سر اللہ برائی سر رحم کا. حدیث شریف تاتا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کنید یرحمکم من فی السماء. رحم کنید بے آل زمین سر تا آل آسمان شو سر رحم کا. الرحمن حدیث تاتا کہ رحمان رحم کم بکسانی کہ الرحمان و آوان دلیتا رحم هست آوان دلیتا شفقت هست. اللہ بندگان سر رحم کنن رحمان آوان سر رحم کن. انسانان بے فرمایت انسانان سخت دلین انسانان قسی القلبین کہ آوانا پا ہچی رحم نہیں نہ پا انسانان اس رحم کن نہ پا حیوانان رحم کنا. یہ بے رحم انسانان سر اللہ رحم نکن ہمارا سخت عذابان تا گرفتار کن. منی جوانان عزیزان خوب گوش کنے شمار اسلاما بترحمہ
بالرحمة بالشفقة اسلام دستور داتا اسلام من صاف شمار بگوشی شمنی خبران اس کسی مرن جی اسلام دین چاقو کشی نہیں اسلام دین قمازنی و شمشیر زنی و تور کشک ہلو مروچان متاسفانہ یہ چیزیں ماز فادنا چیزیں جانب کشے پچے بابا شرط کشتا چی کرتا منہ دشمن داتا من کشتا بے احترامی کرتا من چاقو ہنچین جنگ کنم بازے ہنچین کارچ جنگ کہ اگر ہوشترے نب جنے میری کسی را کارچ جتا دلے سرا حالو کشی من نلوٹ تب کشی ری بابا تا یہ کارچا یہ خنجرہ شماشیر اتنا پریشی کے بلا خراب دو معاشر با ہم نزدیک بوتا تصادف ہم نہ کرتا بر خنجر زور بادگر دلاف جان تو جانتا کہ یہ کارچ کے براؤت ادا دلے تا مردمہ کشی تھی اشتری نے اشتری دلے سرا تب جانے میری تھی ماشینن تا ڈک یہ رہے ماشینن تا تھبر یہ رہے ماشینن تا شمشیر ما مدت یہ پوچھ کہ اللہ ہمیں شمشیر اکسن دیست ہمیں شمشیر کہ صحابان کو نجات کرتا ہمیں کجائے زیان انتے حالو میں شارت شمشیر فراوان ہے میں مسلمان پا مسلمان شمشیر کشی مسلمان پا مسلمان تبر مسلمان سر سلاح کشی در حالی کہ حدیث اتحاتا من حمل علینا السلاح فلیس مننا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در کرتشوتی امتی آئے انسان را کہ ایک انسان سر سلاح کشی کارچ کشی تبر کشی شمشیر بالاری طوفان بالاری کے منترہ جنین آن حضرت کشت شمنی امتا نے شمنی جمع نہیں یہ در شمنی جمعیت تا لہذا منی عزیزان منی جوانان عزیز میں نور چشمان ما باید اعمال اخلاق رفتار کردار اسلامی بھی تا اللہ تعالی رحم کان و اللہ ہمارا بخشی میں نمازم اسلامی میں زکاتم اسلامی میں روچگم اسلامی میں حج اسلامی و میں تمام ان برخوردانے کہ وہ انسانان کنن انسانان حقوقان یہ تمام اسلامی بیان والدین حق کا اسلامی رفتار کنا جنازہ حق کا اسلامی دستور رفتار کنا یہ عموم مردمان اللہ گوشت وقول للناس حسنا شوف مردمان وہ مردمان خوب حبرتے میں گوشت کیا شہرستانی ہے یہ نزانین فلان ہے یہ شب فلان طائفہ ہیں آپ فلان ہیں یہ زئی اسلام ایسا قبول نہ داری تو رد دیکھا زئی پر ایشی کو درست کر یہ فلان عبداللہ ہیں فرزند عبد الکریم ایسا فلان فامیل ہے شناختے کی عبداللہ فلان فامیل ہے برایش فامیل برایشی نہیں کہ کچھ من فلان فامیل یا اللہ فامیل علی لشکر کش وقت دونہ پر بام جنگ کش شی طرف لشکر شاہ طرف لشکر یہ اسلامی نہیں ہما یقین کہ طرف ہمائی کہ گناہی کرتا تکسیری کرتا مردم رجتا ہما بائی بروت بے محکمہ بروت بے قضا بروت فاسق کو بھی حالا یا مردم داریت یا شریعت یا قانون ہے ایک جائے باید ای حق ادا بھی نہ باید لشکر کشی بھی تھے فلان طائفہ یا روچے کے مدرسے تا گرم اداد کشی کہ منی حق کر فلان طائفہ وارتا منگوشتی کر کل طائفہ وارتا یا یک مردم گوشتی نا ہما مردم کو کئی نامہ رہی ہو منگو کو ہمائی نامہ بگر کہ منی حق کے وارتا تاشے طائفہ ہم منی حق کر وارتا طائفہ شتی کئی سینے ششم معاملہ خبر نہ داری تا طائفہ پچھے توہین کنے دے طائفہ مردم اصلا یہ چی ہے گوشا وقت تھی ہمارا مشکلہ وہ یہ تجاوز ہے یہ گناہ ہے تو طائفہ نامہ گرے تمائی نامہ گر کہ فلان زیدہ منی حق کا روارتا منی حق کا رسیدگی کرے یہ جہالتا منی عزیزان اللہ جہالتا نشا مسلمانان درمیان دور کا منی عزیزان اسلام دین رحمت اللہ رحمت ویسا دین اسلام بہترین دین بے خدا قسم دنیا تا پیدا نبی یہ تعلیم بہترین تعلیم واللہ دنیا تا نہ تو انہیں پیدا کرے نہ یہ قرآن عظیم الشان جائے دیا تو انہیں پیدا کرے نہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیثان و تعلیم دنیا تا تو انہیں پیدا کرے ولی افسوس ہے کہ مسلمان مروچی سے تعلیم آواتی بیگانے ہیں مسلمان بے اطلاع ہیں مسلمان خبر نہ داری کہ بلی دین تچے تعلیم اسلام میں مندہ تھا
हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइश को अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान हमाए कि तमाम मुसलमान शाही दस्त जुबान दर अमान बया आ कसे आ जनेने आ मर्देने कि मर्दुमन शाही जुबान दर अमान नहा आ मुसलमान नहीं। हजरत रसूल फरमाइश को मुसलमान हमाए कि हमें मर्दुम शाही दस्त जुबान दर अमाना न कस यानी शाही कलमा शाही जुबाना शाही दस्ता वाह न शाही जुबाना बेच किसी गजन दे न रसी जुबान कंट्रोल है दस्त कंट्रोल है कलम कंट्रोल है न किसी सर तोहबत तबंदी न किसी सर हमला है वाह मुसलमान दस्त जुबाना दरमान आए वो मोमिन फरमाइश को हमारे कि मर्दुम आयरा अमीर बिजाना वती होने सरा वती माले सरा वल मोमिन मन अमीना उन्नास अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, मोमिन हमारे कि हम मर्दुम आयरा दर अमाम जाना शवती अमीन बिजाना मोती माला आगमुशी में माल दस्ते कपे माला न वह हमें वह अगर मैं जाना ही दस्ता कभी में होना। हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाइश को मोमिन हमारे कि अगर 10 नामूस मर्द में आई दस्ता कफन बेकसी नामूस तअर्रुज़ न कन चश्म बाला न यारी चम्मा हमसे न कन वाह आ मोमिन आ ईमानदार है अल्लाह मनो शुमाए ईमान कामिल कर देने अल्लाह रहमत ये दीन ये तालीम आन हजरत खुतबा ने कहा अक्सर ये कलमा नगो हदीस तहा था ला दीन लिमन ला आद लहू ला वला ईमान लिमन ला अमानत लहू, कस्से अमानत दारी न दारी ईमान न दारी व कस्से के आहद न दारी आओ आहद न दारी आहदे पाबंद न दीन में दारी आ शख्साने के आहदा प्रोशक बेदीना हदीस ये हदीस है वह शख्स की अमानत न दारान आ ईमान न दारान चम्मे हिफाजत गोशे हिफाजत जुबान हिफाजत ये तमाम ये अल्लाह अमानत है। ये चम्मा माँ बाजार तक रवान बाईवती चम्मा कंट्रोल करना इधर बाजार हर नौ इंसान है बेहिजाब कहे बदहिजाब कहे माल मर्दुमाने वजन मर्दुमाने वसीला वजन शम्मे देमा माँ वती चम्मा हिफाजत करना मैं चम एक वक्त जरर मजो में मर्द में माला माश चीजें पसंद वो माले मुझे माशा अल्लाह बार हाँ माशा अल्लाह लोला इस दखल था जन्नत को कुलता माशा अल्लाह मुझे माशा अल्लाह बस चम जरर न रसीनी चे बसा मशमे चम्मा मर्दुम मुतजर्रिर बया आ चम लगी गाय साख्तमाने फुरवर ची गली साख्तमाने गाय मर्द में साले में चम में लगी मरीज है भी मर्द में जागा लगी वलिहाजा की चीजें दीस तो फसंद को तालीम इस्लाम हमेशा की मबूशा माशा अल्लाह वती जिंदे मालो वती जिंदे औलाद दी माशा अल्लाह वाह मनी अजीजान बारक अल्लाह माशा अल्लाह अल्लाह बरकत दान वमा वती चम्मा हिफाजत कलन हर नो इंसान गुजी शहीदा मर्दुमान नामूसन मर्दुमान औलाद फरजंदन मर्दुमान मासो गुहारा मैं मासो गुहारा वलिहाजा रदबान मावती चम्मा पाइन दौड़ दे वक्त माँ दोस्त न दारा बिम्मे महारमान बिम्मे मुताल्लिकीना कस्से पचम में बद सैल कल माँ दिगरा ने मर्दुमाना पचम में बद सैल मा करा हदीस तहसन एक शख्सियत खिदमत हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशिया रसूल अल्लाह मन तमाम गुनाह तर्क कनीन वले एक गुनाह शमन तर्क नबी वाह गोश्त बिला तशवी अमल ज़िना है ज़िना गोश्त में तर्क दाता न करे मना इजाजत दे पर ज़िना हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देमा बाद गोश्त था मांस दारे गोश्त हाँ गोश्त के था दोस्त रहती मासा कस्से पर बदी से गोश्त ना गोश्त जने दारे गोश्त हाँ गोश्त दोस्त रहती जना कस्से पर बदी से गोश्त ना जनिक के दारे गुहारे दारे गुशी हाँ उस दोस्त रेशान पर बदी कैसे से गुशी ना गुशी आ मर्दुम कितने पचम में बदिश से लेकिन या मर्दुमाने मासा या मर्दुमाने गुहारा या मर्दुमाने जालो लामूस या मर्दुमाने जनिक बात दस्तारा नजरत जत बेदले वाह गुश्ते अल्लाह फाहशा व फसाद व बेहयाई शीशी दिले था दर्क वश दिले थे दर्क ज़िना है नफरत अल्लाह बराई दिले था पैदा को आई हिदायत वो आ नजरत न वो कि प्यारे लगते प्यारे किस सरेब जदीद ये शराब गिरत
يرجي خبردان إشي لا شهر سلكتا يركنت وشي نه عن حضرت تعلیم دا و چه معلمی زیبا یرا چه آموز زنده مهربان ایناد صحابه شید صحابی یاد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمتا وشت یا رسول اللہ قیامت چه کدی برپا بید وشید که تفک قیامت چی آمادگی کرتا چی حاضر کرتا وشی من دیگه چیزی نه خدا و رسول دوست داری وشت تا گما کسی که دوست داره روز قیامت محشور بے یا یہ شد کہ نمازی وان تو نماز و بعد دعائی کو وشت اللہ منی و حضرت محمد سر رحم کن دیگه کسی سر رحم مکن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کہ اللہ الرحمت شمن و شت وسیترا و خدای رحمت منی وتی سر بند مکن با ہمیں سہرا نشینی دیاتی شوتو بالاخره مسجد گوشا وتی لباس بلند کرتو پا ادرارا نشت مسجد اتها مسجد النبی اتها یک کشاش کا گو ماہ یک کشاش کا وشنا حضرت کو بلت ادرار ادرار قتم بھی ادرار نیم کبریچی تو نیم دیگر مانی مردم مریض بھی بلت ادرار وتی مسجد ترین پدا دستور داد کے برد ایشی جاگه افشودت آپ ریتو جایش تمیز کرتو گوڑا آن حضرت لوٹت نزدیکا بشتی یہ مسجد برای عبادت تا و ادرارو نجاستو یہ چیزاں جا نہیں اور یہ صحابی تمام زندگی یہ تعلیم بدلے ہاتھ کے سبحان اللہ بعد متوجہ بھی کہ بچوں نے کاری بدین کو افتو نظرت کہ مسجد چیئے تازہ مسلمان ہوتا حنون زاند کی مسجد تا یہ ادرار اگر حضرت رسول مبوتے منا مردم شا لگا تو مشتا کشت و ایچ تا گوشت چه معلمی مهربانه چه استاد شفیقین و مهربانه ما مروچی گوتی شاگردان چون برخورد کنن اگر خطای کنن ولی قربان فدا بین و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آبوتی شاگردان سا چه کریم مهربانه و بچه زیبایی آوان تعلیم دا آوان نادانیه شوان گوست آوان اشتباه صرف نظری کو آبروان نبو نجتنته بعد اخلاق تندگون رفتار نکو با مهربانی محبت و شفقت و ترحم آوان تعلیم دا یہ انو یہ صحابی دلا تا آخر زندگی مند کہ سبحان اللہ مت بعد کے خیال کا قول بلوچا انوتی دستانی گٹ تجب کہ اگر عجبی کاری بدید مسجد تو ادرا من لگا کہ مسجد چیئے بلے وشتے زیادتی کرتو وشتے حضرت رسول ہے یاتی کو کہ چون آن حضرت امنی صلی اللہ علیہ وسلم بنا جتتش وہ بخود افضل چکا بہتر ہمیں مروچی اگر ارگن نادان فیدا بید آئی مگت آئی تمام صرفوز ہوم بیان تو شب مسجد داری کنن لاشا ایشا لگتا یہ رکنن ولی آن حضرت شفقت و مہربانی اسلام دین ترحم دین رحمت دین شفقت دین سخاوت دین شجاعت مال نداری منی عزیزا و شجاعت ہوتی براسے سر خرج مکن وتی ہمسائے سر خرج مکن بے گناہ سر خرج مکن بے وسان سر خرج مکن یہ بہادری نہیں یہ بزدلی ہے یہ منی عزیزان یہ درندگی ہے بلکہ انسان اگر شجاعت داری در مقابل دشمنان اسلام در مقابل آوان که خدای دینا لوٹا فارا پارا کنا در مقابل دشمنان خدا و رسول کہ گو اللہ و رسول عداوت کنا و مسلمان نا کسی که لا الہ الا ہوا نہیں شخصی که گوچی کارا نداری کمونسٹ بھی یہودی ہے نصرانی ہے ہر بندے خدای ہے کسی که گوتا کاری نداری گوتی دینا کاری نداری تنگوی کاری داشتا بابا ولہذا منی عزیزان حقوق انسانان باید توجہ بھی اللہ فا اخلاص ما باید بندگی کنان منی جوانان عزیز منی مادران خواهران منی فرزند و اولادان اللہ بے ریا بندگی کنید اللہ فا دل بندگی کنید فا دل و جان بندگی کنید اللہ از حضور قلب از ته قلب اللہ بندگی کنید اللہ عظیم ذات ہے وائی احسان ہم میں سرائی کزیاتا کہ ما برائی نعمتا نتغیر مارے آموزش داتا مارے تعلیم داتا رائے صحیح ہمار رہنمائی کرتا
अंबिया फम्मा दीम दाता, किताब फम्मा नाजिल कुर्ता, मारे तालीम दाता वजीबा, मारे तालीम दाता, मारे हिदायत कुर्ता वजीबा हिदायत मदे में ये कुर्ता, किताब फम्मा नाजिल कुर्ता वजीबा ये किताबें, ये अल्लाह हवाए फदिल बंदगी कला, फज्जाल बंदगी कला। वाह मुझे अजीजान भाई खुदा बावफा बयान ता आखिरी लहजा था रब्बुल आलमीन बंदगी करे। हंच वक्त नमाज आना पायबंदी बोने नमाज मस्जिद था जमात था सफाई था बोझते अल्लाह दोस्तारी के शुमा सफाई था बोझते व रुकू सफाई था भले बिर रुकुआ वो रुकू कुलिंदान वो सजद कनो कान सजद कने अल्लाह दोस्तारी शमा बा दोस्त न दारी तनहा नमाज पाने अल्लाह तनहा ये नमाज अगर मस्जिद पाना दा भी सवाब ना दा कबूल न कान शी मस्जिद ती पाना दा इतिहाम साएगे तब रो मस्जिद तवते नमाज अदा कर मगर वक्त इंसान मरीज माजूर आदि ये चीजें वो हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रोचन अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरबरकतन नूरानियन मरीज दो सहाबी है शाना दस्त एक शाना ये रे एक दस्त दिगा शाना ये रे वो पादे कशन जमीन पादा ना तो बुलंद का पर मस्जिद अदारा कारांती लूटी बैत बेजुमात ता शिरकत का नमाज बानी ये हबीब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत जुमात व ताकीद व नमाज नवती पे जुमात बानत बनी पायबंदी कने नमाज कज़ा मकने दर हर शराइत मुतशमावत नमाज अदा करें नमाज ताखीर न दारी अपनी अजीजान नमाज भाई वक्त सराबानक भी अल्लाह दस्तूर अकीदे ओजरे नहीं वो आपके तसोबा मानो तो वाब रवान हाला जिंदगी तो ये क्रोची कस्सी वाब रो भले नहीं है कि हर सोबा मानो तो वाब रवान बार बार मानो तो वाब रवान अपनी तो नमाज कज़ा भी ये ओजर अल्लाह बारगाह फजीलिश नहीं अपनी अजीजान बाज ना शाकिरी और नादानी तो है ने कि माँ शवती वाबा नमाजा वती वाबा शा नमाजा तरजीह दे माँ को माँ इस्तराहत कना मैं इस्तराहत खराब मबीद मनी जागो जामा से इस्तराहत खराब मबीद मनी जनेत को मनी निशार है इस्तराहत खराब मबीद बिल्ली के वस्फी जागा नमाज शी बिल्ले पिस्साशी बिल तबस्वम वाब खराब मबी वाब खराब बु खराब तिर भी वाले नमाज खराब मबी नमाज मुहिम है नमाज वती अदा का वाले हज़ा वाब नमाज वक्त वाब नाजायज है वाब हराम है मनी अजीज वाब ममनू है वो वाब गुनाह कबीरे ये वाब ने मनी अजीज ये अजाब है कि नमाज वक्त मा बसपन मनी जवानान अजीज शमावती नमाज ना पायबंदी करें शमा शमा जवानान बैठ कि हजरत रसूल जमाना का आता था शमा सहाबा जवान है पैरव भाई तो ताबेदारी अब करें सहाबा ने न नमाज कज़ा न रोचगे न तिलावत न औराद अस्कारिश सहाबान पायबंद दीन था शमा हमावाना दोस्तार अहले बैत हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है दोस्तार और शमा हमावाने पैरवी अब करें आवाने नमाज कज़ा न आवाने एच अमल र कज़ा न को इंसान ने हक के रियायत को वाह बंदेगा ने हक अल्लाह हक के हम रियायत पायबंद तन वलहजा मरुची दगदगा परेशानी मनी वाह के समय पेश नमाज जुज़ई नो वाह दिगर समय उलमाओ समय खैर खाने आकाने दगदगा नमाज कितना जमाने के नमाजा नमा जोड़ मकना मैं मर्दमान जिंदगी जवान नबी बनी अजीजा बाय नमाजन अहमियत कायल बयान नमाज मुहिम में व आखिरी वसीयत अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर नमाज नमाज के जो हम भी बाकी अमालन अल्लाह उम्मीद ज़कात देख बयान ज़कात सर हसास में हमें के मर्दमान वामे सर हसास हो हमें के वती वामाना श मर्दमान चोन गिरे वह हसास हो वाह मर्दमान वामान दे अल्लाह वाम ज़कात दे थे ये मिस्किना ने हक दे थे वह बाकी आमालाना अंजाम दे अल्लाह फरामोश मत करे मेरी अजीजा अल्लाह हमेशा याद करे वह अल्लाह है जिक्रा दाश्तवे नमाज जुमान उज़ुर पैदा करे पांच वक्त नमाज बाने ईदे ने नमाज बाने वह हमेशा अल्लाह है सालेह बंदक बैत वह अल्लाह है रहा बैत मेरी तोसिया में मनी गुहारा नहीं से
فرزندان يشي كهوان وتي پوشش اسلامية رعايت كنا وتي قسانة الله ذكر كنا سورة ياسين بوانا قرآن تلاوت كنا وتي اورادنا وتي تسبيحنا وتي اذكارنا بوانا يادن یک جمله یادن شا وتی والدها وتی ما سا الله رحمتك و درجاتنا الله منی و شما ما سفستان درجانا الله بلند کم بهشت فرما روچه یک چیزی مشغوله تو وانته منگو ماسی تچه وانه وشت من ایک ذکر روانه که تا طالب العلمی زمانه منا تعلیم داتا اما زمانه کا منا تعلیم داتا ہما ذکریں کہ منی کنی و مبارکیں یہ جنین آنا آج الزہانا کہ گسانتا اللہ ذکرہ کنا اللہ قرآن تلاوت کنا یہ چیزیں ہوش کنا دوارا آئرہ پابندی کنا تو ویلے نہ کنا آجنینا کہ وتی حیاها وتی حجابا رعایت کنا شور حقا مراعات کنا وسنگین تر حق شماسو فس حقا بعد بجنینا نسرا مردین حق کے مردین حق شماس و فسا ہم دے ماتر سے حدیث معلوم ہے بھی کہ فرمائش کو اگر سجدہ رواب ہوتین پا کس سے من جنینانا دستور داد کہ مردان ہوتی سجدہ کنا ولی سجدہ بغیر از خدا برای ہج کسی روانے اذا جنینانی حق تاکید کو وہ دا مردینانی کو اس کے بہترین مردین ہمائیں کہ پوتی جنوزہ کا بہتر وہ گوشت من شما تماما پوتی جنوزہ کا بہتر لہذا با اخلاق رفتار بھی بجنین توہین میں بھی عملہ میں بھی بے احترامی میں بھی توہین میں بھی و جنینان فحرمت نگاہداری میں نازش تا اندازے کہ امکان خرید بیان وآوان خاصتان تا اندازے کہ ممکن ہے خاصتش بڑا وردہ بیان و تجائی کہ ممکن ہے انسان توانائی ہر اندازہ و بہرحال ہر کس کے جنوزہ کا راضی نگاہداری اللہ تعالیٰ راضی بھی وہ بہتر مردم از لحاظ اخلاقی ہمائیں جنین حجاب رعایت کنا پوشش اسلامی رعایت کنا وتی زینت وتی جواہراتنا وتی لباس زینتیہ وتی دوچان زینتیہ ببیگانے مردین دیما بنمائش محلہ عطر ما جننتو خیابانا انتر رحمہ کفتو کوچہانے و حجابا رعایت پوشش اسلامی خیلی مهم من پا گوھارا رعایت کنا یہ مسائل آنا وتی ہننا دستفائے بیگانے مردین اندے مظاہر مکنا اگر کسی پادا وتی ہننا جا جراب پادا کر کسی ہننا مگندی دل نہ درکفی و اگر کسی دست ہننا داری دستا چادر تبکن تب بیگانے مردم بیگانا مگندہ محرم اشکال نہ داری واللہ محرم و غیر محرم کر دیتا بعضی کہ تمام محرم خیال کا یہ جاہلہ یہ نادانہ یہ مروچی مبائلہ یہ گرچہ یہ نعمتا اللہ ہے بلے ضایعاتش سنگین ہے مروچی بعضی افراد اوباشان ارازلن آدمان بدبخت لات و لوتو و خیلی خطرناک فریب بازان معذب میں فرزندہ میں اولادہ کہ بسیاری ہستن کہ انسانانی آبرو بران مسیج دیا و طرفانا حبرهای دیم دیا و فریبین دیا و کلاه سر اللہ و چه مشکلات جوڑ بھی چه رسوائی پیدا بھی اللہ من شمار حفاظت کا و نجات اسلاما وشت جنین وقت ماروارد معاملہ مبی وقت فوت شوہر پیدا مکان بلکہ یہ حق مال پسما سے یہ حق مال ولی ہر کسی مراجعی کن خاصتگاری کن مراجعہ کن بولیہ ولی برائی مراجعہ کن برائی مذاکرہ کن ہچ جنک کے ہچ فرزند اولاد دانشگاہ رو در سوانی حوزہ و مکتبہ رو در سوانی یہ حق نداری کہ وہ کس سے در تماس بھی بولوان یہ کہ فوت لوٹی ہاں شریک زندگی جوانین پیدا کا زاگے فمن زنگ جت کسی ہو پشت کسی را لوٹی تو معصوفس مخالفت تکنا منگو معصوفس عقل داران معصوفس تجربہ داران تزاگے تانو عقل نہ دارے تانو فهم نہ دارے
باید هر کسی که خواستگار برو ماسوفس اگر رد کو ماسوفس مسئولیت ما نگردنه و تا نباید وارد صحبت به وارد مذاکره به. البته یہ هم تعلیم دینه که جاییه که ما لوٹ فرزند رب دیں گوہار رب دیں باید گرائی مشورت کرنا خواستگار آتا یہ آئی خصوصیت و اخلاق یہ شے دیانت یہ شے نسب یہ شے و دنیا یہ شے تر راضی ترا معاملہ کرن دیں یا نہ اگر راضی نبو ما دیں اگر راضی بود آئی وصلت و گائی ہستن کے راضی طرف ولی ماسوفس ناراض بعض ماسوفس سخت بگیرا اللہ نجات دن من شما بعض بس سخت بگیری و مروچی سخت بگیری ان روچ نہیں مروچی شرائط دنیا تغییر وارتا مروچی وسائل در کسان تا موجود و اگر جنین و مردین و ترا لوٹا و ما بے مانے تراشی کنن دیگه فساد خطر وجود داری تهدید وجود داری ولهذا معصوم السبع ہوشیار بیا بیدار بیا و تنها خوشبین ما بیان که پد ضربه بوران لٹ پد ورند کی لٹ دیگه جبران نداری منی توصیه ہوتا کہ بے ہمیں فرزند نیشه کہ انشاءاللہ پایبند دین بیان دینداری بیان و مراعات کنن مسائل دینیہ پوشش اسلامی رعایت کنن دنبال مود و مدگرائی ما بیان دنبال وسائل نو ما بیان و به قناعت زندگی اختیار کنن دنبال اخلاق بیان دنبال علم بیان دنبال دانش بیان اللهم لو شما را توفیق عنایت کن و شما را پایبند مسائل دینی بگردینی و ما باز خوشحالم که الحمدلله گوهاران هنون قرآن آیات گران و میں مشورت ہمیشہ کہ میں شہرتا یک جنین ممانی ایک مردین جوانی کی قرآن بلد میں اول میں قرآن یاد کرا و من توصیہ به تمام مکاتبان و عزیزان که مکتب در ہمیشہ کہ در درجہ اول جنینان قرآن با تجوید یاد دے بسیار جنینان که مکتبان تا کتاب وانان ولی وقت سوچ بی قرآن خوب بلد نه قرآن مهم من بای قرآن یک زنگ مستقل داشته بی تا زمانه گا که تکمیل قرآن ری نوانتا باید نباید هیچ گوهاری را ما فاضله قرار دیا و اینا جائزه دیا بلکه قرآن تکمیلیت با تجویدیت گی درس قرآن با تجوید با تصحیح حروفان صحیح تلاوت کن غلط موانن گوهاران صحیح قرآن یاد گران تا آئندہ توانا قرآن صحیح تعلیم دیا و صحیح خانی قرآن به دنیا تا رواج کفیت ما اللہ شکر ادا کنا مروچی الحمدللہ ہزاران گوہار قرآن وانتا و در حالی که میں اشاره تا ما گشتگن یک جنینی که قرآن صحیح تعلیم داد نبوتا اشاره تا اگر بوتا قرآن اشتوا وانتا الا ماشاءاللہ حالا بیک خاصے گسان تا مردم بوتا ولی الحمدللہ مروچی گوش گوش اشاره تعلیم الحمدللہ پر گواران موجود ہے و جنین آدمان تو یہ نقش تو آنا داشتا بایا میں جامع اگر ما لوٹے ہوتی جامعہ بسازا ہدایت بھی میں جامعہ تا زمانے کے جنین سہنا ہے توارد ما بیا جنین نتوانا ما بسازا اولادانا جنین تربیت کنا وزاگان تربیت اولی در دست جنین انجام ہوا ولہذا جامعہ جنین با علم یاد گرا تربیت یاد گرا اخلاق یاد گرا خدا ترسی یاد گرا قرآن یاد گرا بسیار چه گذشته ہے یہ اولیاء ہاں یہ صلحان یہ بزرگا به دامان شیرزالان رستگان و شیرزالان و جنین خدا ترس و پاکین جنینان دامان رستگان ہمائی شیری وارتا و شیر مرد بوتا مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہمارے یہ بی بی الماسی شیر وارتا و بی بی ماسی دامن تربیت بوتا کہ مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہیں یاد کہت کہ ہر وقت حضرت مولانا ہوتی ماں سے یادارہ کو عرص سرازیر بوتا گریت ہوتی ماں سے تذکرے کو کہ چنے شب نشین ہو شب بیدار ہو و سحر خیز پاک ماسان سحر خیز ماسان قرآن خان ماسان کہ اول زاگان شیر مرد بان و تاریخی بان و توهم مردم به دنیا ایتا پاک اون دعا
زاگ اثر کن و شیر مردان و صالح الفسان که آوان زاگان اللہ صالح کن. اگر ما صالح بیا میں اولادان اللہ صالح کن و حالا تک تو که زاگ هستن که ممکن نا صالح بیان ولی عموم ہمیرن که صالحین مردم اولاد اللہ صالح کا. اللہ مانا شمار صالح کا میں جامع جنینان و جوانان صالح کا. شما جوانان شما گوهاران میں جامع افتخارو وقتی که شما مسائل اسلامیان پابندی کنه و مسائل شرعیان رعایت کنه. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله و صحبه. سخنان شیوا جذاب و دلسوزانه حضرت شیخ الاسلام حفظه الله همه ما بهره‌مند شدیم. در این قسمت از برنامه اسامی خواهرانی خوانده خواهد شد که در مکتب حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فارغ التحصیل شده اند و لازم به یادآوری هست که این تعداد این خواهران 12 نفر هست و به ترتیب حروف الفبا خوانده خواهد شد و انشاءالله شما عزیزان هم با یک تکبیر همراهی بفرمایید. فاضله فائزه آنشینی فرزند محمد انور. فاضله جمیله ریگی فرزند حاج مراد. فاضله معصومه ریگی فرزند امیر. فاضله فاطمه زارعزهی فرزند حاجی غوث‌الدین. فاضله فریده سالارزهی فرزند یعقوب. فاضله فاطمه شیخ حسینی فرزند عبدالکریم. فاضله افسانه سفرزهی فرزند مرحوم حاجی سرور. فاضله حلیمه کبدانی فرزند حاجی جمعه. فاضله حمیرا کبدانی فرزند مرحوم جلال. فاضله سیده کبدانی فرزند نور محمد. فاضله گلسوم کبدانی فرزند مرحوم عبدالغفور و فاضله مهین کبدانی فرزند حاجی عبدالوکیل. پایان بخش برنامه ها دعا خواهد بود توسط حضرت شیخ الاسلام حفظه الله و پس از آن اذان و اقامه نماز. بسم الله الرحمن الرحیم. چند جمله دعا بید و تقاضای متعدد مریضان، زندانیان، اموات، معتادان، انتظامات خواهر و برادر، خیرین جلسه برای مکتب به اساتید و شاگردان. به هر حال دعا عزیزان هم دعا زمان فایده دارید که یه دعا سوزا بید، دلا بید، درد بید، اما دعا را قبول بید. اگر انسان چو دستان بالاری تو آمین کن یا دست بالاری تو دعای بانی و توجه به دیگر جابی، خیال دیگر جابی، حدیث اتحاته که یه دعا اللہ قبول نکن تی قبول دعای را قبول کن که دل اللہ طرف متوجه بی و انسان ادغل دعای وقتا و تی خیال انگو مبار اللہ طرفی کن. و اگر یہ دعا به درد انجام بھی، به سوز انجام بھی، شتہ قلب انجام بھی، اللہ باری کا مطمئن بھی کہ دعا اللہ رضا نہ قبول کن. و دعا ہمارا با توبہ حابیت اگر کہ سب توبہ کا شوتی گناہان مشو مچ گناہ کاران کہیں یہ جمعیتا کہ دست بلند کر کہ گناہ نہ کرتو گناہ کار نے یہ فکر نہ کریں ہیچ کسی زینیتا شما اشاره که دانشتگان هیچ کسی زینه تا یک گناه پاک مچ ما آلودهان به گناه مچ ما آلودهان گو غفلتش پروردگارا مچ ما آلوده گناه شاکریش الله نعمتا کجام الله نعمتا شکر ما تو انت ادا کن. ولهذا نکته دیگر همیشه که هم من توبه کنیم
شوتی گناهان هم شما توبه کنید و الله در وسیع رحمتی فراوان این و الله وتی بندگان توبه قبول کو گناهانش معاف کن. اگر الله من شما را معاف کن، من شما سیده در بیان در حالی که مشک کل گناه ریختگان، یہ بہترین عزیزان من یہ ایشی کہ میں گناہان در بیان بلے چکری تو یہ معاملے یہ مسافر شجائی دیگه ہاتا ہی دا برابر کب تک ہمیں جلسہ ادا توبہ یہ کن دعائے بھی گناہ یہ رچی تو دروازے کا درے بھی چکری تو یہ سودا یہ تو یہ سودا یہ منی عزیزان. اگر اللہ ہمارا معاف کا موتی فضلہ و کرم میں شامل حال بھی و نظر لطف میں شامل حال بھی تو ہی رحمتیں و تو ہی نعمتیں ما محتاجان و نیازمندان و اللہ رحمتانے عزیزان نیاز دارا. اللہ بھی نیاز ہے. اللہ نہ پم میں دعا نہ پم میں توبہ نہ پم میں عملہ نیاز داری بولے ما پر اللہ نیاز دارا ما پر ای رحمتہ نیاز دارا ما پوتی دنیا زندگی و آخرت اللہ محتاج. ولهذا چند جملے دعا بھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم أسألك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا 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 ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا ما ظلم کرتا و تی جانان سرا زیادہ رویر کرتا غافل بودگن شتو گرفتار غفلت بودگن تی نعمتانا فراوان استفاده کرتا و شکر بجان نیاورتا تی نعمتانا تی قدر نزانتا تی کتاب و دین اسلام قدران نزانتا رحمت للعالمین تی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قدر نزانتا. پروردگارا ماوتی زندگی را بے ہوا و ہوا سے تگوازنتا وتی زندگی بے گناہ و غفلت و بے انصافیت گوازنتا. ما پنادمن و شوتی عمل کردہ پشیمانان. وی اللہ اے اللہ اے اللہ اچ راہ ندارن مگر یہ کتی رسایت حاصل بھی و شم گناہ میں گناہ مورد افقرار کیا. اے اللہ کوتائی شمائن سستی شمائن ما گدان سستینو سائلن کاہلن. اے اللہ وی اللہ ما نیاز مندن تی رحمتانے
بلے اینکہ سستی دارا کہ نتوانتے تی رحمتانا ما بگیران. اے اللہ ما وتی گدائی دستا بیتی طرفا بلند کنا و اللہ ما شوتی تمامین خطا و گناہ و لغزشان توبہ کنا و اللہ پشیمانا و اللہ تصمیم اس کے آئندہ گناہ نہ کنا گناہ تعطیل کنا گناہ ترک دیان و تی دستورانا انجام دیان و عملی کنا تی مخالفتا ما کنا تی حبیب النبی مخالفتا ما کنا اللہ میں تصمیمی کہ نسبت میں خیانت ما کنا نسبت میں تی بندگان خیانت ما کنا اللہ ما شاءت معذرت لوٹن میں توبہ قبول کن و بارا گناہ شمع سرا دھر اللہ یہ تی احسان میں سرا یہ تمہارا شستشو کنے تمہارا معاف کنے و تمہارا بے بخش ہے ہمارا ہدایت کنے اللہ میں دلانا بے سینہ تا شستشو کا توتی حبیب دلانا شستشو کو ہے اللہ میں دلانا گوتی عفوا گو مغفرتا گو تزکیہ دل و باطنا گو خراب اخلاقان در کنگا شدل اللہ میں دلانا تزکیہ کر دے میں اسلام کر دے اللہ مارا بوارستگیب رسین اللہ وتی محبت بے دلانا تجاب دے اللہ مارا بے ایمان کاملہ دست رسیب دے اللہ مارا بوتی رضایت کاملہ برسین اللہ مارا بوتی احسانی کاملہ برسین اللہ مارا بوتی بندگی قبول کن اللہ مارا بوتی بندگی قبول کن اللہ مارا بوتی بندگی اختصاص دے اللہ مارا بوتی دین خدمت قبول میں مالا میں جانا در رہوت قبول کن میں مالا میں جانا در رہوتی دینے اے اللہ بکار گر اے اللہ مانا بوتی رضا حرکت توفیق نہ اے اللہ من نہ کچھ چیز ہے آپ تو شئی برائیوتی آخرت تا اعمال کتنا راضی کا انجام نہ داتا اے اللہ ما شت معذرت خواہی کنا بقیہ زندگی میں بھی عمل صالح تا بوتی ذکر تا بوتی فکر تا بوتی تلاوت تا اللہ میں فکران و ذکران بوتی طرف ہم گر دے اللہ فکر آخرت ہم دے فکر دین ہم دے اللہ فکر قبر و فکر حساب و کتاب ہم دے اے اللہ مارا بساز و میں جوان آنا بساز میں جامع جنین و آجزانا بساز اے اللہ تفروردگار ہے تر رب ہے اے اللہ ہچی تی جاگہ نہیں اے اللہ ہچی تی رضا مندی جاگہ نہیں اے اللہ توتی جاگہ ہے اے اللہ مخلوقان منافعان استفادان اچھی ارزش نداری کترا مانا راز کرا اے اللہ مارا توفیق دکتی رضا ہما طلب کرا مارا وتی خاصن بندک کر دینے اے اللہ میں شہر ہدایت دے اللہ میں شہر مردمان نمازی کن مارو یہ شہر مردمان نمازی کن نماز مقبول نصیب کن اے اللہ میں فرزند اولاد آنا اے اللہ میں عزیز آنا اے اللہ سائر اے اللہ یوتی بندگان یہ شہر نمازی کن شہرستانہ نمازی کن استانہ اے اللہ میں نمازی کن میں کشورہ دیندار کن و ہدایت دے و ممالک اسلامیہ اے اللہ بھر کر دے مسلمان کن مسلمان دیندار کن اے اللہ نامہ تقدی اسلام میں کشر ہوتی دستا و اے اللہ مارا مسلمان واقعیم کر مسلمان بر حکم کر دے اے اللہ تمہارا میں دینہ حفاظت کن اے اللہ مارا میں کشورہ حفاظت کن اے اللہ مارا و سرزمین اسلامی حفاظت کن مسلمین ہے اللہ حفاظت اے اللہ جیڑہانا و جنجالانا کشورانا تاو قومانا تاو ملتانا تدور کن اللہ اختلافانا بصلح و سازش کش و اللہ اختلافا شیم قوم تاو ملت تدر کن و اللہ اشانا انسجام و اتحاد مسلمانانا شیعہ سنی اللہ مچانا براسی نصیب کن اخوت نصیب کن اللہ جیڑو کینہانا عداوت و دشمنی آنا اے اللہ مسلمانانے وسط دور کن اے اللہ تمام مسلمانانا اے اللہ بہتی طرف الرجوع صادقانا مارو امان نصیب کن میں عاقبت بخیر کن
अल्लाह रूह बुलंद हजरत मौलाना अब्दुल अजीज, मौलाना अहमद, मौलाना यार मोहम्मद वसायर उलमा के ताज़ा व दूर शुतगा कुल्लाना मौलाना खुदा नजरे मौलाना नियामतुल्लाह सायर मौलाना अब्दुल रऊफ वसायर उलमा अल्लाह में जवारी वती रहमत जाब दे, अल्लाह रफ़े दरजात इनायत कर और इंसान ने पदिगा इंसान ज़हमत कशता दर्द मर्दों शवारता मोतमदन रीश सफीदन अमा अक्सर अल्लाह मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मैं अजीज़ाना मैं कब्रिस्तान आना मग़फ़िरत कर, अल्लाह मैं बे औलाद आना औलाद दे, मरीज़ाना शफात दे, जिंदानिया ने वसीले आज़ादिया फराहम, जमी कसान मुश्किल दारा मुश्किलात हल का, बेरोजगारा ने रोज़ीब दे, हाँ जनेनान दुख्तरान या फैसराने के निश्तगा किसी तो सिंदिश बाला शुता अल्लाह उन्हें तरतीब इज़्दवाज फराहम का, वह अल्लाह बख्तश बुलंद करे अल्लाह, वह बेबख्त किसे बख्त है किसे तहावाना बिरघर देने अल्लाह, वह अल्लाह आपके बता मुच्चा ने बखैर का मुच्चा ने सर रहम फरमा, वह अल्लाह रब्बना तकब्बल अल्लाह ये गुआरान के तहसील करते अल्लाह ईशान तौफीक दे कि ये अमल कना ये दीन खिदमत अब कना व ये दीन अब दिया रसेना व कुरान खिदमत तौफीक इनायत कन ज़हमतश कबूल कने अल्लाह व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।